And no me no ebedi which men found would differ within sato so. God is a principled judge. Person who hears him obi timi di ninu yakọ ye na ye ton banchi obi aso o say monchi chire ne ma me na ne customers mmra me nchen me ka chire sister say wo bodam wo anya me nwanwa efiri say wo ne ye emfa nhyira ma e de nom ye bedi wachi me pato tie asem ne ye wo hwe nsem wo ye bad deliverance say pastor Andrew say tie wo hwe nsem wo e ye bad deliverance wo ase ye ho a ne ye wo ne ye akote nom ye bi ene di wachi. I'm telling you adie no a waye no enye obi an na de ba wo so one wakọ akofa e de aba wo ho so. I'm telling you ewia na ye de ko sha beifo no free wo hia no we he no wo sha tade ben na shoe ben na hye no ti asem ni ye ma me kanya me adwen fa ngira wo ne ye attracts a blessing or a curse. Miria na fe mede baby ewia si gina ko na nkasa mede kirewa na mede Kristo ni nso gina woni muti asem ni yie pa. Obre etwamu no sa nipa no ena wusie no. And I'm going to tell you few things because and near maybe one more was assassin sua and venture nipa. It be a some no, maybe some custom be and it will say, I dear be on my war, yeah, but in Shidanim. Now in Shidan, no, a bit to make a unquasso. Tiasemi. You will not have to get it very straight. So we see hey, Yaminipa say one thing Yamisura Yawra the Ajuma. The Bible said no me and can ye Yame Ajuma biara. So why fa Yamisuron Nukredi and new when Nima Yawra the Ajuma. Ewo Amasama Hono. Now yes, a Wobaya Wagadre. I'm telling you in Shiraniso. Na enshirana ni so no ebetime twa nkwa so ebetime de ensunsuaso bone abrewa. I want you to get this particular straight and get some few things right. Make us some kitweri achiro obi a waba Facebook live me pese we share a page edi my empire share page. I need you to share the page for us as long as you are on the to be able to share the page here. It will be I'm looking at youngsters, 32 years old, 25 years old, 18 years old. Bekona yeri move from here. Konfuya ya chin wada suya, ye bubu ye tutu fun no mani ade afri ho. Obi etimidi skabra o se boska monoma emame. Na monso mu peska, mo kokonfo se o muska no no otimi boska ho a. Dientin wa ma ho amfa ma ne wo fa asenum. Dientin wa muska ho ma ne maame. Dientin and one muska wa man wafa no man ne so an egu na kura won na wa beboska ho ama enti grofoi. I'm telling you and namrantie ne maba wa ba omompe adwuma dene pa onye bi girls here bay omde wo ma he mu o ma haya se and wo ma odi peska obiani wa wetimide sa kwai no apeska mera aye. I'm telling you dear, show me only one person in history wetimide na hemu aye, only one, even from Bible days. I'm telling you obiani wa wona madwama kwan so aye make us much boys yes sui omu peska duro fa wo fa sebeje fa onua ba beje na isanse enhira ni sunti ade no wanya enhira ubenya no me nyamfa Kristo ni nyina wani ma no pei me de asam ne ba na wie ya me de Kristo ni be me toto ne ma firi se Bible kan wo senkafo etedum yenu yimu a eye edunai wo se ne ye na nyankopon be batemu na onyankopon e de be batemu papa bonio and Ecclesiastes chapter 12 verse 14. I'm dealing with one year. Nipa egu ason them far yesu ba phone. I'm telling you. Yenya katia son de munti. Nipa bebida ya namo montene so ntwuro no entwa so enum ne ade akanyam sam kire wo mo no far wo so mo nyinsam pani ni efiri se yesu ba fi ene adwen fi adidi a kire wo
Oba sorry ema wobi ji ni kun. Oba sorry ema wobi bu ni fa so nti asori dem o de wonya na dwene so obi si obi. Ete na ubenya nkrofo a enam abosom so young boys ya hwe nipa ba betena akonwa yi so e ka wo ma asam ede kire Reverend na Elsafo e ya na nyame nwanwa sa wo mabra eye basa you know bi on ma wo ba ha no wo ba be kan story wo hwe ne ye bia no ne ade a utimi se niema ye rough e ma no wuni ya bada e niema be ye rough ama wo. I'm telling you, wuni ya bema da eniema be rofa ma wadi mojafra eye urukasam esan eye echiwade kase e Awurade ni so me pesa me kansam kakana e kire onenenso menya brenti no ye do Awurade asemu asuko yie papa chotie ni ye na enebre yi a wiase ayedini ompena fofo afen wo mo fra wa no adum phone wadane trofo a ewo nipa ni so a entra ni wo se wudi na wudi santro no neye I'm dealing with neye na me wi a the Kristo na gina wani ma no pempa choti asem ni ye na neye bebre a ekoso wo wiase ama menwu no se enipa a wo mu ni nyame suro no wonni nyame huhu eni nyame sura ade a ebeye ne se tieni wenye nshira ubenya nome adia ne ye nshira ene nome woni ye nso na be kire se ubenya nshira na ubenya nome obi koji loan na we diska na wie obi temi gi loan fira burochire na we dwane abehye Ghana ha na wose ontua loan no. I'm telling you enshira ni so na enshira ni so a enome ye na wo so no ebedi which memfan wodi fa wode ne nsato so. God is a principled judge. Pese uti asemni ye obi timi di ni nua ko ye na ye ton banchi odwa so o se you know mo nchichire ne ma me na ne customers mra me nchen me ka kire sister se wo bodam wo anya me nwanwa efiri se wo ne ye emfa nhyira ma edenom ye bedi wachi me pato tie asem ne ye wo hwe nsem wo ye bad deliverance se Pastor Andrew said ye wo hwe nsem wo ye bad deliverance wo ase ye ho a ne ye wo ne ye akotenom ye bi ene di wachi. I'm telling you adie no a waye no enye obi na de ba wo so one wakofa e de aba wo ho so. I'm telling you ewia na ye de ko sha beifo no free wo hia no wo he no wo sha atade ben na shoe ben na hye no ti asem ni ye ma me kanya me adwen fa ngira wo ne ye attracts a blessing or a curse. Miwia na fe mede baabi awia se gina ko na nkasa mede kire wa na mede Kristo ni nso gina wani muti asem ni yie pa me efie wura na sa megigi sika efiri nkrofo nchen na mi disika no na electricity fo ba betwa kane anim abra tenants ni na atuye sika no a me ne ye e de nom ye bebre me pa chotie ni ye etinyam nwa se fie wura wanye stroke awanu tinsuo na ye de rubber ahye obe memu ansa na weti madwonso enyam nwa stroke ni bebre e asotwe enne na me ka kire stroke ni bebre e asotwe when na me fanwa na makasa kire ye parliamentarians ye ministers of state ye district chief executives ye municipal chief executives adie no a wo ye no hwe ni ye ne betimi de nom ye abre wo yire ne wo mena hwe ni ye and ye many be on mo frɛ no essential expenses when nyame ani so no e fraud. Because as long as you can create, loot and share, I'm telling you, all right, but I did a survey on Nigerian politicians from General Gowon, to General AAA, and I did to General Murtala Mohammed. I did a survey on Nigerian politicians from the generals to, Babangida, to Sani Abacha, to, Obasanjo, to, Yadua, to, Goodluck Jonathan, to this current president. I realized we check it from ministers of state. We'll be on my 40 years. Now when you dementia, say, will be a winning mobile. If it's our someone who has a jerry, now we see who came now.
40 years. Because Kwabrani to me we are Mexico. One person to me for Mexico almost $1 billion. We said in Nigeria you more $1 billion. And you can't use it for any profitable thing. Ne suban kunonwa and you woman Ghana your politicians say far Nigeria for subai. Na me bomo koko firi se ade no eba emma wonko aso firi se nya wonko na wudi girlfriends na wotiti bi mamo mo aye de moko yetumi de mugu Land Cruiser mu ne ye de moko kwatia ne ye de moko kofodua ne ye de moko bome enna no pe na me ka asema kire wo se wo pasumdwe a pesika kwa papa so. But se wubu o man yi faso na nsuo to na this miserable country na nsuo kakra ye to ye nsuo timi bufa korintin I said ye nsuo ne bufa esokura se ye nwene hu bi you because of koro because say bibia ye koro you know eniema kura no a adwuma e wose ye kura ye ntimi nwene because corona betena ya pampa so. I'm telling you that to tell them ni ye ma me kanya me adwen fanchiro eti ene you know adie bufa so na Ghana is flooding 63 years. Yentimi nyene free sankrofo bottom eyomo Ajig girls in keten Nipa wo mnu fukura mu bonwie ye. Ena mpanifo e bi fa wo. Yen to school mu ukon Lagos a wo se be fem. Ebra fon pa ya mpanifo e bi bo. Wowie wasori akwakotena asori dem oba no atutu ntoma yes honorable na aba no aba betena se he me senya me nwanwo enya me nwanwa se ye betie duane ahye wano ate uturu mu bi me ka asema kire wo one thing shira wo beteno me anopa bi radio num me wonsam kakra ka kire mo me itika no wo be fa bi but ahoto pa unya bi da me keka nsam bi na kire Galati from meeting imunsia ene enso wakasem bi wonsia no o se monna adam ho mama wonna adam yankopon si na twetwe wonyame yensi na twetwe ye nipa guo adie bia wo nipa guo no enoa no obetwa gu honam no obi a wogu honam no ofiri honam betwa proye honam mu betwa proye ne dugu ho wogu ne fi ho mu betwa dankwa ebese wuti asem ni yi. This is the time aye womu e bre no aye womu no eye bre bone make us much low. Now, when I na when you read that particular scripture in the book of Micah, also sucking na true. I will a top no, I will a top your woman. I sucking na or Israel. Ebe who say, or deep for nowhere, a Jimmy for now. Who many panel, a bottom. And that's our scripture there. I know someone personal take, but you know me yatra dia to amount and no which will tell killer scripture my catcher to assembly. I'm speaking the mind and the heart of God to everybody that is listening to the word of the Lord. I will a top remo and your way. I didn't want to we are saying, and ya dear Nipa as a so did yakro. When yan shida ubenya me. When young shida ubenya no me, Deuteronomy chapter 30, verse 15 or Kasembi, and verse 20 so Kasebi, or say me the papa and bonenkwa, and you was when him me show sir for papa and verse 22, or say and name the flower soon yes I say, it do a dance here, some me the papa, me the shidane no me, and as you and him king of 20 Deuteronomy chapter 30, verse number 20, that kind 50, and what kind 20, king of the Osehwe ena me de enkwa ne papa owo ne bone mesi wanim na me hyew ena yi hye to Awurade Nyankopon na tena kwan so na ti ne mra ensam a ma hye ne matamudie nyina so na wanya nkwa kind 20 minute verse 20 na to Awurade Nyankopon na tie ne na pata ne ho efiri se ena wonkwa ene wo na edodo na watena ase Awurade eka Nananom Abraham, Isaac, Jacob, and Tam said or the Bema no eso. Yeah, I may cast some of the God is principle. We are some may say, you should be any conditions in your Equity Pakra to make terms and conditions. Same thing with the blessings of God. It has so much one fanomia, obe fenshida. One fenshida, obe fanomi.
idea ba ko na wo e mafra aba wo mu wia wo ma minum sika at your age, you know, you are attracting either a curse or a blessing. I'm telling you the word of God. You cannot wish it away, you cannot pray it away. Idea bi on na ba betena so ayi yesu hia se Kristo na hia am fa de shimoja na mpata make us much the wo be so asa de no a kosi se wo be ko wadamenim make chiro tie. It will be a what year, and I know Pemo Maba Facebook in Nampacho, press the share button, and Obi on my ultimate, you know, Facebook or so, not penny moon, I would dinner them, and only a dear. My general who say, you know, ya and yaman or somewhere. Party communicators, Muntia Sama make a German pay, both NPP and NDC and PPP, whatever CPP, a custom, and the Achiramo, and Yaman one say, you know, Muncha. When I look at some of the party funerals, a young was a young man. What you mean now when Shebia won't here? As one more campaign while free baby, but na can't even money and what's your funeral down? What you say, we and your number, a one and you will fool and your number. Yet to me, granted, definitely. Because the young man of summer and Kaya then I would 35 years. Would me we are 70 years and him and now 60 years and him he did not him. Say enya a man of somewhere. How will a 30 years everyone prepare him now we did not him. When yan shira ubenya no me and no pay make us some tini. Obia wayamona atofo epese wutie me anopa yi menim ye tua wayase ho a wayase ehia wo chen wo nkwaje anopa yi me ne badwom e kasa wonti asem ne ye ma radio no ngosoro. I'm telling you the word of God. Musika dro fon no obeya adwuma wo mpe e na akwadjuro e na ye boys wo so dia betting companies and wo motete agibra fon and wo mope wo pe car papa dem wo pe entade papa hye wo pe perfume papa go and so nine can one sanka a buyer die and when you nshira it in your chrono bar is kedru it would try there is no difference between our boys here and what trade you for no a good Ghana haro what try the obey sacrifice. Womu be kuwa to watching sentina mi wienam de Kristo na gina wori mfiri se woni Kristo a wote sa ponchi bi ya woni na mabotene so womu de awma so kon e de sika to o mene anajo ade be chena woda fom. I'm telling you ade be chena woda fom. Obi atoka e de amount se GhPage yi na fa ye Uber pay what drive and pay was work and pay. Ukoba will say alternator say Ukoba will say start anya adwuma fan bet yate the yo itanki apai and so chia dia egu botom ade be ne say one tin shira obete no me na se wote no me adakro wo ho a ubehunu sa se wo yem aya wo ya wo homfa ubeko hospital se ho fa kokolebu ubedu kolebu yes when your kidney failure sikanu a opegu ho na kidney failure no ebe shini na ebe hia shiwa busuafo esikana wo mo shi sikani na awie se dim ubehunu so tim ukọ wadam nim. Job 34:10. Read. Wasentimu amuotre muntie me. Empare Yankopon so obedi asamone. Read. Na otumfo bebedi mu asam. Na emo onipa ne yeso ka ena otua no. Onipa woni yeso ka ena otua no. Se no obi akwante no. Obi a se de wakwante. Sa no ma ne to no. Sa pepepepe. Wase empane Yankopon ni asamone. Na otumfo Yankopon entia atemu. Atemu de wontimi nchia no onipa bia woni yeso ni eso aba no pepepepe en wo de be man patch of tiasem ni mo manyenyem girls house enye wo tiasem a reverend and else of cancer here wo beat me ekoya abortion you say omudi edro no edi spray koko no eno no omudi abortion kwasi adwene ena mukuta obi ne soma se kotopa me kasa mato tiani ama me ganya me adwen kiremo wotutu we yan ganya ne sesu ba fono mo de tegana ha munya kasa kirefo eni nyansa kirefo me kasa ma kireo na no pay wotia ne say you know ne nam ho because unni activity it would atopa and I activity I me kasa ma kireo afi abanyim wawia dome ha ena aba betu nyinsengu anya ba bia ha metu nyinsengu se dome me heni pebo be sibra e wo dome anim ha omo egu circle enom ne ade a me hwe ages awom de bo ahyawo no kura utimi unse ebi nufu kura nya mo bonwie
When yan shira ubenya no me. So when yan shira ubenya no me. Tia semni obia waya badwoma no obetie firi se badwoma de Bible so woni tifo wo hunu bone ye beba ode ne ho akohintantete kwafo enkwasiafo ne adwedwantwie wo fam na wonya asotwe obia waya badwoma ebetia semni ye pa tia semna ye keka no obiti me boa wo eton ne woni ema eye adwumade ne wo ba be se ne de mema aba no se ema dodo no afa sika na mudi be makata chire ne omati aye obe sika na wudi e de baati mi soade e kodwom adwuma no ne ade e de ahwewa am akwakowie legon ukodu legon na hunu se we kurase ni ba e na wokofa legon man bi na wo drop sister enka ya tia fanitim brother afei waware oyire wo de boswa e ma wunya ba wonti ase wo de ne nam nsore se mi sow seed obua yenso hu seed sama me no kopeno ne panicho one fano mia ubefa nshira. I'm telling you the word of God. It obia wherever juma wo tie me na no pay should be able to get a revelation. Emrantia ni mabawa esis wo mu ho ano. Wowie school wonya adwuma wonya kunu wonya ba, because there is a sterile spirit that is hovering over us. The sterility of this generation, it really amazes me. Wohwe oba no ofapa wudumi hwe nimpire no enso obi anse ne pe enomia pa edinachi. I'm telling you, enomia pa edinachi. I saw them. Yet you praise the Lord. No muting microphones. I saw them all. Muting microphones. Charlie, I feel you. You be hot. So is hell. Hell is hotter. I'm telling you the word of God. There are so many yepa. Moons no nyame. And I'm on penokure. Na nano pe brade. And the summer me. Monchen. I'm telling you. Azaya common. What chrono is all over the place. May help boys be a woo. I bring one of them because we are dear and son a person for Bania Brunecuno near the Tarton Sonia Sheno, all kinds of things, because I'm looking at the generation, how perverse and awkward and how degenerated the generation is. Wouldn't you be a year? Jimaware won't swallow no obey Kakara. Maybe no wow. Benewa se me kwa adwuma mu anka mesonson me ho ahwe me ho so yi. Break time was jale mo me enko ebenku lai koro abai me ka se ma chiro na we bo mo ya wafo e die dwama no me ka se ma chiro tiani mo ya wafo ukunu achew oyira achew still mo bo adwaman adwuma toilet so eho e na mo fa mo ho. Because shut toilet so we bought toilet in my toilet in omumi. Bought toilet in him a Juma store room. A dear brafuni. I'm telling you when yan shall be no me. Tia semini me who Nipa one more tongues and so no me at all. What be your sex or tell us we are stroke? Hey. When you stroke. What do you funny media grow? You want Casano? A better when you saw. Nipa bebre, and then I'm on Nipa bebre. You do a mobile pie bass, Omo de Womobam pie bass, the beer. And no me pa in a dinner cheap. And no me pa in a dinner cheap. To be called, we made, Abra we the war. What bow one in a tear? To me, quotation so. Story be a meeting, I know. Akwaba, friend who suffer. I buy, a lady, our Timon chain, or fat girl, no. Abras of Mammy, oh. Saturday, Munya Biwa Friday. Nanu Fiada. So flow. Niria. Here's what the Mojafra. Here's what the Mojafra. What's me? Ya said, I mean, one Jimmy, some say, who better than one, it was ya who say, I mean, one, now what in Namunuso, now what in Namunuso, Adianoso, and what times part, but who say, I feel not Tiafanitim, but I'm not in a moment, so I feel can say, one money idea, who be on what to be started as awful, but who so Danis Hadiam, who didn't want to be Tiasia, because if Funakam and Womoda, boys, way, Nanka, they had nothing to do with us over here, Nanka Kanta, who could trap bills, I trap
3 bills ma wa na ya ba be fa ma asabi anim ha ento se to of mo no atone ma na wie na de mfa so abo ataso akope fia da no bo ba chapese no pa ba bi etena wo sori akwa pamata de fun we ahye se bo yesofo e de poma akuta kekense nwuno abre nyame mfre o akwanchi da fun bia na de amankrofo ma amenom ene nkrofo yinam no mu di akire me ka kira wanya no me a ubenya nhira. And so this morning, the generation is struggling. Law school. Because you can't start your own law firm as an amateur. You need to be a pro first. Or be a person of fano. He is sure he didn't chintra. What try or beju ukunu. Or you're nice girl, or you're lawyer, but Lydia ye jana sonono. Or beji ukunu sisia. This generation is corrupt and sick like this nation. Now you're bad. Hey, he's also by this can. Hey, I'm telling you. I'm telling you. Now, what make such a young girls are ATM and nano pay. In yes, Kabian yedu. In yes, Kabian yeti. Papa no audi na chino obetimi amount Mercedes no but wo ende ayi de yedi twaso girls see to me nice cars but woman check ti asem ni ye ya wo de beto aso mesi wanye nhira ubenya no me na yentini se yensuro nyame ne Kristo no yemfa ne nyehwe okenka yesi agme etedionum emiensa eyimu ayensia ade kro no a o kansem bi wo ho efa Christ no ho yemu no kamera from yeti yemu no yenya ho ntwetwede se nwan ho ntwetwede se nwan na ye dane fefa ye fefa yankase yakwan Awurade ba yenya mum ya Awurade ama yenya mum mo ya kohwe Yesu ne so wo hwe mi eni enya ewo ni prem ko nanso ono de wa mie na no se adwama a wode no ekọ akokom no read the word se wadwanten a wato no emi ntwetwetiefo enim emu saa ana wa mie na no wode ahodwan ane atamuo eyi no koe na verse number 3 ebra from mu baby verse 3 king amamti wobu no animtia nipa pon oye nipa hunu na yade onima yade na onim yade kan na wobu no animtia se obi a enipa eyi won ani ehinta no na wo mu ne hwe ya mu Yesu no hwe na wo kan Yesu wan asem a say make you know what say then you make you come out for them. Come out for there. I feel we want to see the oxygen seen so no ntimi home. Come out for there na oxygen seen so no. Kristo no and wapen e die nyansa na wo. Me ka asema kire na Kristo no dia say wan fa ne na nante ya. Abaifo bete wote. I'm telling you. Free say kurabe emoja wan ye na. Ometi wedi abaifo. Oh, I'm telling you. Emoja wan ye na. Wo try wo mbeku ato atwene. Etu obia wotie me ntiase Kristo Yesu e kan momra me nchemu amaso am ne so abre na mkomu bu mema mo home ma deso ahare me konua emu omre what the sako ne wunya kura so obesum Kristo wunya so afa ne se wura na ograje nkwa wunya se wosom ne honhom ne nukurum wunya se wonkunkun te wo na honhom na nkasa e direct wo e boa wo toto wa kwa mawo e ma wadom ni nyansa. I'm telling you wunya. And that generation ye a pro. Komana pro. Said you know what can we see and wait kai. You know, on maya wa sudi dru. Emumoyo fase for on maya wa pro. Ya pro. That is where we are. As I bring my message to a close, I am going to tell everybody under the reach of the sound of my voice. Number 1, ahweyi. Number 2, ahodaso. Number 3, ahohweso. Ye wo use wo down ho so na wo hwe ho so. Ti asemi. Ahohyeso, discipline. You need that. Ti eniye.
ɛnyɛ sɛ yɛtena ma ne yɛtu ɔbrɛ yi mo a mo pesca sesia no Bible said you will pesca is coming no. I'm telling you the word of God. Osenkafo etridu yimu enum. You know, the wo pesca niska emeno. Jeremiah 17:11. Read. The upper the enya no enya kwantene next one. Read. What say akwahwe de akobutu kosu anya on the 2 years so. Wobebu nnam fom agya na wiye no nso obeye kwasea. Kenka osenkafo no nso ka ho. Osenkafo etridu yimu enum. Na uwie no wana afem dia asem na ba na wie. Obia wo tie me ade etosu enum. Uhia ho pechiri. Jesus kan kenka omamtie. Ade bɔne bi wɔ hɔ a mehunu no ewiase. Etridum yimu yedu. Osenkafo trinum yimu. Ecclesiastes chapter 5 verse number 10 come to. Dia opa sika no. Sika emme no. Obia ne dia ne se mepese me yeyesi. Yetina ma na etu anko obia tu ne nam wiem. Obia etu ne nam wiem. Usi suaje usom. Uni obi tena. Ye ka akosam kire wo a wo besu. Modi amon pesa mo sumo bi asi so apese yeye wo GhPage ko SHS wo pe ka ato yesi ya to ka akwa ha na we hunu so makotam you know magazine too no dey akwagina na nyonko so no kita blade no di twa brother wonche ye be kun the tire gu so aso tiania that is what will happen to you. Wo blind wall efiri sebo bra kwantu nhihye no wo mbese wodidi so wo beto emra be diwu tieni wanya nhira obenya no me iti me ka semni na e dia ba be sikristo ne so oba ne dia mu nso ne dia anye ne nso dudu agye ne won agye ne dia no ama wontumi so wonya nyankopon ma ya emfiri wonam na emom efiri wonyankopon adom ne mu ya adom ne no kura ye no ma Yohane di ne wadanse oh when you read down what wutimi hunu se nkwaje na aben and anu Petro ne Awurade Yesu di nkomo na Yesu ebisa Petro no se monso mu be kobia na wo se Awurade mwancha ne nkro wo na woda nkwansam ne agye yedie na ye hunu se woni nyankopon kruji ne na no pa me dia asem ne ba na wie no me kamfu Kristo e de kire wo na no pe obia wa fa Kristo no o wa ho hyeso o hye ne ho so o ni da ho obia Kristo to ni mo no eniyama bi wo ho no mo he is not looking for temporary pleasure right now because temporary pleasure can deny you of a permanent future. Temporary pleasure would deny you of a permanent future. Science wunu no e ba ye enku oil nomni sense wunu no for the past 10 years ye de begura Awurade adwuma me ka sama kire mo sense wunu ni na wanya nhira ubenya nome ubetimi abu nipa no ubetimi enye sika no but wudi bi behwe wakoma wudi bi behwe wahrawa wudi bi behwe wo mrebo wudi bi behwe wo kidneys wudi bi behwe wo arteries wudi bi behwe you know the cartilage of your ears ubehunu sa fe dia waso ndi asem ubehunu sa wani su ye kusu ubehunu sa you are doing scan waje wudi bi bekwa ko cataract you know operations or surgery. I'm telling you when nyanomia ubenya nhira ya wode nyame adum beto so ri asem ne ba na wie me kamfu Kristo no e dia ma because obi nye Kristo ahonkru no betena ni mu a nyame suro e ba betena sa nipa na koma mu suro nyame ototo na kwan na yi wo hwe ne ho so yie osika no Israel nyom mo ha ene edunkru yi mu o yenkro se na de na abrante de betete na kwa ho ana baba wade betete na kwa ho ene so wo hwe ne ho so yie se de wonsam tie ade nyame asem ya to atwene pono ne gumu fun so pono ena mo hwe ewia kete ewia kire bi yi pono ena kwabra ni si ho no wo hwe ase ya to school mu etinu ase wode ayiwa ne ne sa na ne shirt bu ko na bibia brem shane trousers mu bibia brem zabra funwei ebe dan watimi asori e dia ba be hwe ma me no papa. How are you going to be a blessing to the generation? Mesu wanya no mia ubenya nhira. And now no pay with the Christo na jina wanim. One pool bia near wire bia what the chair or kawa batan ho. And found near wire. Bible can war, you know, 1 John chapter 1 verse 9. A kind of bonnet chilabudia when no coffee ni. So what the chair now what he free ni now. I'm telling you.
Dear, when Uncle Power on your bonnet, I'm talking to somebody now. Tia Semini, a brother Drusi at the home no could assume rather your dog rather near rather nante, any of my fee, any of my phone, a wuruka, you know, a chua dear, a radichly. Ya niema na ya wa nkwanso nya mfata yen anopai me catch of fesroni ahopopo eye wo kra nkwaje eho adwuma Kristo na enya kantini asum no enya Vicentini asum no enya awade ntini asum no ye hwehwa hinie no na hinie ene ne tini ne kare ade aka na ode be pie so anopai ogina wakoma ponachi en wo bum obi be hini no obebem ene na beto nsediti e kwatena sonde mo anka yenum ene ye keka kire ye ne yetimannyini wo awurade mu ne ado awurade ye ne afiri nipa so de de awura hye awurade mu na ye nyanyini ye nyini wo ne mu wo pie na no onyamo a ya nyira ma me ka asema kire otie ne ye emfa ne me ni agorokora na ade ba ko wo asema ma ekike na mu se bire ni wo manipa nipa bi eni wo obedi ebreka so ya medi chedi bi Ebraham no wo kasei ebra ne so tia na etie enura you know me hunu say efiri nura besi na yeah cases of COVID Nipa have jumped from 18 to 22 na chire say Nipa you nim ye ne mu na na free 2019 ebe wura mu no mu nim sa we call 4,700 I don't know, say, you know, as long as so as long as we are testing them, we are going to see numbers rising. You know, the Ghana but I'm going to say this to you. I shout to Job 14:5. Wabosome dodo ewonyame chirim onyame atwase I want to mentra wunsa ho na you wani free ne so e na on me nkosi se obewie ne da se pani we are penny eda wo bewie wa pa die wo be free ha ko entimema mana so yeah entimema mana that is what I want you to know sa atemuda kase ni dura yesu ma me hunu wo samaje nkwa ma me hwe wo wiase ha ne da kase ne ntuma koma. These are the things we should have told you so that you will know that atemuda will be enim Niena and what the baby papa na bone obebu hu atem mama ne mbompa kasa Awurade Yesu anope mate wasem me hunu se wasem ye nkwa wasem ye kanea magina asem ya ahwehwanim me hunu se di asem ni mu fo fa me bone cheme na timi firi ne entiam ade bi efiri se misi so maya edinno me ebre nipa moja epataninti yifiri me so na menya home na metimi di asomo na no pay me de me bra ma me de me nkwa chew betena masetena ene mabra bom ne be di mabra boso me Kofi Oduro me kwa me ose me nso maya body afofo ene onyankopon ba free na no pay medo na me de no kure asomo menkwa nena tome na boa me ekosi ase adomnenti me da wasinya metomfo se wona mobrohunu ni adom so obia wotie na wo hweye bie me sire wo nhira no wanu onyam hye ede ya ma wo mad of way se no kula no ba me ade adehye obia bonini wiase ne bonsam akekere wom anopai fa wasam wa ya no kwasam ne so fa nkwasam no so the word of life liberate them in the name of Jesus. Set them loose from every oppression and every bondage. I pray in the precious name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Esirin shira surunkudima obia wa shedwa ma wadom nya kase ma enura was mother say me de enanum na ejina wani mu sira won nsam nhira de ma enanum na ase shira womwe ma wonye nhira moroso e bom paye ma o ma mpani ekufuado esira wodom suronko e ma ye ma me Rebecca Bompire my first family no se found Sato so bomb by Aboni bi anka o me to Ghana na show nsa omo e wa hani amam no ne mesire wadom se wa ho bambo
ɛna yɛsɛ Awurade yi adeɛ kɔ de awoi ɛfiri Ghana so yi firi wiase so wo ne safoɔ wo ne pampa so de nsini a wo sua brɛfoɔ ma wɔn brɛ suo ɛbrɛ yi mebɔ Yesu din sɛ fa nkonimdi yɛbɛdom wo ma na so na ni Jesus din mu ɛde asɛm no ba na wie na mebɔ mpa yɛ ɛserɛ mu yi ɛserɛ bi ɛde ma Dr. Kwame Kyeni Unity Group of Companies ni na ne ho kani ne ma sɛ asorɔkye bia ni wa ɛbɛtumi abɔ wɔn firi so wɔn te sɛ botan a wode yɛsi konkon so ɛbrɛ na mesi na wɔdom ne wo nhyira ebi nka ɛde ama referend nana ya osafa awie brɛ shubɔ franka watu ɛde nam nipa bi akoma mu ɛbɔ mpa yɛ na soro ne Jesus din mu sɛ faako a wɔbɛgyina biara na wabie na nom a wɔn nsɛnkyerɛ ne ngo srɛ tumi no ɛnyɛ adwuma ɛtu ne mma ne ho kani metu ɔmaame onua no metu Ghana bɛyɛ crew no ɛtu Ghana bɛyɛ fuo na ɛhyɛ wɔn nsa afei wɔ bia wɔwɔ ɛnaduam prisons mede ne hyɛ wɔn nsa wɔ bia wɔ asopite ɛde ne hyɛ wɔn nsa ɔmo a ɛhwɛ nurses doctors clinical assistants no mo ne adeɛ ɛne healthcare officials ni na metu wɔn hyɛ wɔn nsa mapa sɛ adwuma yi a wɔn yɛ yi ɛne enyan mesrɛ wadom ɛbrɛ yi a yɛwɔ mu yi sɛ fa wɔn nsa butu wɔn so na bɔne bi yɛ nka wɔn ɛwɔ n'asoro ne Jesus din mu esra adom soronko de ma abambɔfoɔ wɔn nso deɛ na ehu mmiri wɔn nso hyɛ wɔn nsa esra adom sɛ mogya ɛkasa kyɛn abɛ mogya ne nimpata ɛnkasa mfama wɔn ɛwɔ n'asoro ne Jesus din mu ɛbrɛ yi obiara ne naso ɛte me ne mpaebɔ yi mu mansɛnkyerɛne a ɛfiri agye Nyankopɔn ɛne ne ba Yesu Kristo ne wɔn kronkron ɛmfiri adom adwa n'anim ɛnto nsa ne wɔn sɛ adeɛ biara ɔma adɔfoɔ yi bɛyɛ ma ne nyɛ nhyira ne nyɛ prɔmprɔm metu wo ma hyɛ wɔn nsa bɔne nkan ɔhaw ebi mmɛn yɛ ntomadan na sere ne Jesus din mu ɛne asere yɛnum na adom a ɛto ntwɛnti gyidi ne nka amen.